لطفي دوبلكانو. سؤال. السلام عليكم الزول في اللون، تحيه كبيره لكم الكل. كيما راكم معاكم لطفي دوبل كانون. تفضل اخويا لي كيسيون. اهلا وسهلا احيت لطفي. احيت خويا. سؤال، ما دير. هو تقييمك للحريات في الجزائر؟ حريات الرأي وحرية التعبير. التعبير تدخل فيها الصحافة، وي والرأي يدخل فيها الجمعيات، الأحزاب، النقابات. يا ودي، بالنسبه للسلطه تاعنا تشوف فيها جريمه. حريه الراي ولات جريمه، ممنوع تعبر عن رايك لانه اصبح خطر يهدد استقرار الوطن. درك حبونا كل نسكتوا، والحمد لله تشوف الشبيبه في الاستاد راهي تضرب. بعض من السياسيين مازالوا خايفين، بصح كاينين ناس كيما كريم طابو وحاله تشوفهم في لي بلاطو تحس انه مش خايف منهم، بصح تبقى تعتبر للاسف جريمه. وكان كما قلت في الاوساط الشعبيه مازلنا ما نعرفوش اختلاف الراي، مازلنا بين الخلاف والاختلاف. سافو با دير كو نختلفوا في الراي نكرهوا بعضنا، بالعكس نقدروا نتبادلوا افكار. ومي مازال ثقافه، هذه ثقافه الاختلاف، ثقافه التعبير. منا حكومه تعفس عليك باه تدخلك الحبس، ومنا الناس ما تفهمكش تولي تسبك. دونك معليش يعتبر جهاد سيدي. بما أنك تكلمت على الناشط كريم طابو، وي أنت راك عارف باللي كان عنده مشروع منذ أكثر من 4 سنوات، وي سمعنا به. إنشاء حزب اتحاد الديمقراطي الاجتماعي. وي هذا الطلب اللي راه يعني مقابلته السلطات سمعنا بالرفض به. بدون أي يعني تعليل. ما رأيك وما هو موقفك من إنشاء يعني كريم طابو لهذا الحزب؟ دركا باش نكونوا يعني صراحة، كاين فراغ سياسي مش من حياة العدد، كاين العدد، النوعية اللي ناقصة بزاف. محتاجين واحد ولا حزب يكون راجل يهدر ديريكت. حكومة ظلمت، سراقة، مزورة. هادم لي تيرم يومبلوييهم كريم في افكاره في لي بلاطو كي يقعد معاك. ما عندوش ان ديسكور في الاوف وديسكور في الاون. كيما في البلاطو يهضر لك كيما يكون بينك، مش كيما الناس تلقاه رئيس ساعات يقول لك عن بالك السعيد ويخدم ويسير البلاد، كي يروح في البلاطو يقول لك لا هذه سلطه لا. كريم اللي ديريكت. دونك الحزب اللي ناقصين احنا في الجزائر هو حزب يكون ديريكت، يهدر في الوجه. انتم بونديه، انتم سراقين، انتم خربتوا البلاد. وهذا الحزب للاسف يعني مع كل احتراماتي للطبقه السياسيه مازال ما مش هو. الله غالب فهمت. وزيد ما تنساش كريم راهو مربي على يد تسمى ان دي غران ليدر. راكي تسمع كريم راك تقول عليك تسمع سبحان الله، تقول لا رينكارناسيون تاع السيد هذاك في الشخص. اون بليس عنده اون جوناس، عنده اون امبيسيون تسوحها فيه. انا شفته في لي بلاطو مع دي غران يعني سياسيين كبار، والله غير يوقفوا بعدها تروح الحجه يسكت يبقاو غير يسكتوا يعني. راهو عنده الحجه ويقيم عليك الحجه. وامبيسيو يعني مثقف، يهدر الامازيغيه، يهدر العربيه، يهدر الفرنسيه، يسبيكي شويه انجليزيه. يعني ابري سي فري، يعني صحيح انه الحزب ماهوش ليدر واحد فيه، وانما هذا اللي نلوم عليه انا. شكون هي ليكيب تاع كريم طابو؟ شكون هو الفريق عمل تاع كريم طابو؟ واحد ما يكفيش، الحزب لازمت له اون ايكيب. سي بور سا كو هذا هو لو بوين انا اللي مازلت يعني ما رحتش بها 100% مع الاخ كريم طابو. ولكن الحقره تاع السلطه راهي باينه، باسكو خايفين منه، خايفين الشباب يدوروا به، باسكو ماهوش هو تاع جهه معينه ولا فئه معينه. عن بالهم قادر يدريني شباب بزاف، وعن بالهم كاين فراغ سياسي. دونك ما همش حابين يمدوا له هذا لاغريمون. هذا واش فهمت انا من القصه تاعو، والله اعلم. واخر سؤال، واش رايك في يعني سر سكوت الاحزاب الاخرى المعتمده انها ما تساندش امثال يعني شخصيات مثل كريم طابو باش يوقفوا معاهم لكي تعطيهم السلطات، تعطيهم الاعتماد؟ نقول لك الحق يا اخي، انا حكيت مع رؤساء احزاب بزاف، كي تحكي له مع كريم كل يشهدوا له كيما نقولوا بالدارجه. انا كل يشهدوا له قال لك السيد كل واحد متمني انه كريم يدخل في الحزب تاعو ويكون مساند ليه ولو بافكاره. خايفين لا يخرج لهم منافس جديد. ثم هذا المنافس الجديد قادر، لانه كما قلت لك كاين فراغ سياسي. هذا المنافس ثم تعرفك شو لا كريم مشكلك انت تاعك مع السلطه. احنا خاطين، احنا يدعموه في الكواليس ونشوفهم يسقسيو كريم واش كريم مازال ما مدولكش، يبصحوا عليه كيف قلت انت عليه ما تصرحش وما تقولش احنا ندافعوا ونطالبوا ونديروا. والله درت مع قداه امين عام تاع احزاب، يعني امناء عام تاع يعني تاع قداه رئيس حزب، قداه واحد يقول لي هذاك كريم طابو صح سي كيما نقولوا انت اون بيرل رار كيما يقولوا. بصح سي فري المسانده عن بالك السياسه مصالح، كل واحد يحب يخمع مصلحته. يقدر ربما راح يديرهم شويه بعد النشاطه، يديرهم شويه بعد الشعبيه وكلش. الله غالب، هذه النفاق السياسي كما يقولوا. الله غالب. شكرا ربي جزيلا كريم يحفظك طابو. وربي يوفقك اخويا.
خويا كريم طابو، وربي ان شاء الله زيد تكمل المسيره وتزيد تعاود تشعل الافلام هذيك في الشعب الجزائري ان شاء الله. تحياتنا. صح. شكرا. مس محرز بويش الزول نزرا كافر المس كريم طابو مي قالنا كافر لو دياس ارتورا ويسعى لوتوريزاسيون على كريمون خاصو ما نتا كي تدينا يسير الزمام نايون دوسي كومبلي على المينيستير دو الانتيريور شو كان ارتورا ويسعى لاغريمون على حسابك كي تولي تمثل كريم طابو. Alors honnêtement, je pense que d'abord c'est une atteinte aux droits de l'homme, c'est une atteinte aux droits politiques et civils. La constitution algérienne elle est claire par rapport à cette question, elle consacre justement le principe des libertés politiques et civiles. Donc ce qui est fait, je pense que le pouvoir algérien il est en train de jouer un jeu très dangereux. Il transgresse d'abord la Constitution, il ne respecte pas les lois, il faut de la création des partis politiques. On a déjà plusieurs fois entendu M. Karim Tabou parler effectivement de ce projet en disant qu'il était dans le dossier conforme pratiquement à toutes les conditions imposées par la loi. Donc en termes clairs et en étant militant de droits de l'homme, moi je dénonce effectivement ce genre de pratique. Du 1, comme j'ai dit, c'est une atteinte directe aux droits de l'homme, aux droits civils et politiques. C'est une atteinte effectivement à la praxis politique en Algérie. D'ailleurs, le débat doit être un débat politique, les libertés doivent être assurées, garanties et promues, mais le régime, comme d'habitude, il est pratiquement fidèle à ses pratiques. Il ferme les portes à toute initiative de création de partis politiques, d'associations. J'ai déjà dit auparavant, il a la loi par exemple 1206 relative aux associations est une loi scélérate et cette loi malheureusement elle a mis à mort pratiquement des centaines d'associations et elle empêche la création d'autres associations. ماشي تسرتي انا نخدم ما الا ماشي المومون اسوسياتيف نخدم ما الا ماشي دي كافي ليتيرير باش نخدم لي جان. Au contraire, je pense aucun pays au monde ne peut mettre justement les bateaux dans les roues pour empêcher des jeunes Algériens compétents qui croient pratiquement à la République, aux droits de l'homme, les empêcher de créer des partis politiques, des associations. Je dénonce effectivement toutes ces agissements, tous ces agissements du pouvoir algérien à l'égard des initiatives citoyennes et je le dis clairement, il faut respecter et la Constitution et toutes les conventions que l'Algérie a ratifiées par rapport à la question de la création des partis politiques, des associations, à la question du respect des droits de l'homme sous Merci. Donc en tant que démocrate, je ne peux ne pas dénoncer le refus du pouvoir de ne pas agréer le parti de Karim Tabou. Donc c'est inexpliqué. Donc en tout cas, le fait de refuser de donner un agrément à un parti politique, c'est une faiblesse caractérisée. Donc aujourd'hui, je pense que Karim Tabou doit encore lutter parce que il est devant deux situations, soit abdiquer, soit continuer à lutter pour qu'il obtienne son agrément. Quoi qu'il ait, je suis un citoyen qui dit que les partis politiques en Algérie sont réduits à des associations à caractère politique. Il y a une grande différence. Donc c'est vrai que Karim Tabou incarne un renouveau, surtout dans la tendance démocrate. Donc c'est vrai qu'il est beaucoup estimé, il est beaucoup écouté et respecté. Donc il veut capitaliser cette sympathie en créant un parti politique dans un décor où il y a plus de 60 partis quand même. C'est vrai que les citoyens en ont marre de la chose politique parce qu'ils ont eu leur lot de déceptions, mais ça n'empêcherait pas de donner la chance à des jeunes qui peuvent être l'alternative demain. Donc même si j'ai des divergences de point de vue avec Karim Tabou, je ne peux que l'encourager à activer parce que
il ne faut pas casser les instruments de lutte. Le parti politique, l'association, le mouvement, c'est des instruments de lutte pacifique. Il faut les encourager. J'espère qu'il ne va pas lécher. Et connaissant son caractère, je sais qu'il ne va pas abdiquer. Et il faut créer un parti politique pour provoquer un déclic et arriver à être l'alternative de la mouvance démocratique. Et tant mieux, Monsieur Benchenouf, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste. Le parti de M. Karim Tabou, en l'occurrence l'UDS, toujours n'a pas reçu l'agrément de la part du ministère de l'Intérieur. Selon vous, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui le parti de Tabou pour qu'il soit agréé comme les autres partis en Algérie? Karim Tabou, je crois qu'il n'a besoin de personne pour parler de non seulement de son parcours, mais aussi de sa droiture, de sa stature de véritable homme politique, d'homme du peuple, de fils du peuple, d'homme réellement de gauche, non seulement dans son discours, mais aussi dans sa vie de tous les jours, dans toute son attitude. Karim Tabou n'est plus à présenter, et d'ailleurs j'en veux pour preuve le choix de Hussein Aïd Ahmed lui-même, qui en a fait le premier secrétaire du FFS, c'est dire. Bien évidemment, parce que Karim Tabou est, si je peux me permettre, antinomique au régime. Ils ne vont pas ensemble, à la bala. C'est Karim Tabou représente par toute sa façon d'être, par son engagement, un danger pour ce régime, un homme, un message, un discours, un engagement qui dérange, j'allais dire, viscéralement, radicalement, au plus profond de la logique même du régime. Si le régime laisse passer Karim Tabou et les gens comme Karim Tabou, s'il leur permet d'avoir une visibilité et encore mieux une légalité, il se mettrait en danger lui-même. C'est pour ça qu'il agrée certains partis ou qu'il corrompt et qu'il récupère d'autres partis et qu'il refuse absolument, vigoureusement, furieusement d'en agréer d'autres, comme celui de Karim Tabou par exemple. Monsieur Benchenouf, la dernière question. Selon vous, quelle est la meilleure solution pour faire changer les choses en Algérie, notamment en cette période de crise que traverse malheureusement le pays? Il faut être logique avec soi-même d'abord. Essayer de parler vrai, essayer de s'engager vrai, ne pas se laisser entraîner dans les équivoques et dans les ambiguïtés, mais rester simplement clair, donner la parole et aider, donner la parole aux gens qui sont droits, qui sont honnêtes, qui sont sincères, qui sont engagés, qui veulent servir et les aider à avoir plus de force. Comment en les rejoignant, en militant à leur côté, en les soutenant, en essayant de relayer et d'amplifier leur message, tout simplement être avec eux. C'est-à-dire il faut fédérer les efforts. Bien sûr. Vous savez, on parle souvent d'énergie et de synergie. La synergie, c'est l'ensemble et la convergence des énergies positives. Quand vous avez un Karim Tabou tout seul, aussi énergique soit-il, aussi vivant soit-il, si d'autres énergies n'affluent pas dans le même sens que lui, il restera tout simplement un homme seul. Merci beaucoup, monsieur Michel. Il n'y a pas de quoi, c'est un plaisir. Bonjour. Oui, je voulais justement dire un petit mot par rapport à l'Algérie, bien sûr, mais surtout à cette question des libertés individuelles et collectives en Algérie. C'est un problème qui se pose maintenant depuis des années, pour ne pas dire depuis l'indépendance du pays, malheureusement. Et en parlant de ça, justement, je pense à Karim Tabou, par exemple, et à son parti, justement, qui n'arrive toujours pas à avoir son agrément
Par contre, on voit de petits partis qui existent à droite et à gauche parce que voilà, c'est ce qu'on appelle la clientèle de régime. Donc eux, ils ont droit à tout. Mais l'UDS, par exemple, l'Union démocratique et sociale de notre ami Karim Tabou, qui n'arrive toujours pas à percer, à justement obtenir son agrément, cela vraiment nous offusque, bien sûr. Et ça pose un problème de liberté justement en Algérie, de liberté d'exercice politique. Mais pas que ça, c'est que ça pose aussi un problème de statut de cet État justement. Parce que comment on reconnaît à des gens, des partis politiques, des associations sur des critères qui n'existent même plus politiquement, et on leur refuse justement à des gens qui sont sur le terrain, à des gens qui apportent des solutions, qui apportent du moins des initiatives donc pour la sortie de crise du pays, et surtout que c'est des projets qui fédèrent aujourd'hui. On ne peut pas dire que l'UDS ne fédère pas, puisqu'on voit son coordinateur national, à savoir Karim Tabou, qui organise des meetings un peu partout en Algérie. On le voit qui est présent sur les réseaux sociaux, qui est présent aussi, mais surtout sur les médias algériens et étrangers. Donc cela pose vraiment un problème et j'espère que justement que ce parti retrouve son statut d'existence légale. Merci. سيد محسن بلعبس رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الإرسيدي. نحن نتكلم على السلطة فيما يخص تعنتها لاعتماد الأحزاب السياسية في الجزائر. من بين الأحزاب السياسية التي لا زالت معلقة حزب الاتحاد الاجتماعي الديمقراطي للسيد كريم طابو. أنتم في حزب الإرسيدي كيف ترون مسألة عدم اعتماد الأحزاب السياسية في الجزائر؟ أولا هناك خرق لقوانين الجمهورية، هناك خرق للدستور الجزائري، ولكن المهم في هذه المصيبة هو في كون أن السلطة ليست لها أي قناعة في وجوب الذهاب إلى تعددية حقيقية. كان اعتماد الأحزاب في مرحلتين تاريخيتين، وهي مرحلة ما بعد 88 كانت الكثير من الأحزاب اعتمدت، وبعد ذلك أصبحت السلطة لا تعتمد هذه الاعتمادات إلى غاية 2011. بعد 2011 كذلك كان هناك بعض من التفتح، لكن السلطة في تلك الآونة كانت في استراتيجية تهب الوقت وأعطت اعتمادات لأحزاب مجهرية يعني قريبة إلى تصورات السلطة في تلك الآونة، وبعد ذلك غلقت النافذة لمرة أخرى. وهي في الحقيقة هناك الكثير من الأحزاب لم تعتمد، وحتى اعتمى أحزاب يترأسها رؤساء حكومة سابقين. فيما يخص ملف كريم طابو، يعني في الحقيقة هو الوحيد الذي بقي يطالب بهذا الاعتماد. كل الأحزاب الأخرى التي حاولت أن يكون لها اعتماد بالخصوص منذ 99، أي طلب الإبراهيمي ولا سيد أحمد غزالي، يعني خلاص دخلت الدار، ولكن كريم طابو ما زال متشبت وحاول. وأنا أظن أن لن يكون هناك اعتماد لأحزاب أخرى في هذه المرحلة. عندما ستصعب الحالة في الجزائر سيكون هناك تفتح آخر، وهكذا يعني تسير الأمور في الجزائر منذ سنوات. المهم أن نقول كذلك بأن ليس فقط الأحزاب السياسية، وحتى الجمعيات والنقابات تعيش هذا المشكل. السي محسن بلعبس، نعرف أن من مواقف الإرسيدي أنه دائما يدعو إلى فتح المجال السياسي للأطياف السياسية المختلفة، لكن تعنت السلطة اليوم يعني كيف نقول أرجح يعني اعتماد الأحزاب السياسية. برأيكم ما هي الآلية الصحيحة والمناسبة لاعتماد الأحزاب السياسية في الجزائر، خاصة أنه في 2011 تحت ضغط الخوف إن صح التعبير السلطة فتحت المجال؟
يعني الحل الوحيد هو في تغيير النظام في الجزائر، لأن هذا النظام ما زال مقتنع بأن المهم له هو كيفية العمل على ديمومته في السلطة. فيما يخص حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عنده مواقف ثابتة في مثل هذا المسائل. أنا كنت رئيس نقابة طلبة في سنة التسعينيات، وإلى يومنا هذا لم يعطى لنا اعتماد. الرئيس السابق لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية سعيد السعدي نفسه عندما حاول أن ينشأ الفونداسيون اللي اسمها أفود رفض الاعتماد إلى يومنا هذا. إذن السلطة تتعمد اغتصاب القوانين الجمهورية، تتعمد اغتصاب الدستور. قلت بأنه فقط في مراحل تأزم الوضع السياسي يكون هناك تفتح، وهذا ما حدث بعد 88، أي المرحلة التي كانت هناك اعتمادات بالجملة، والمرحلة الثانية التي كانت فيها اعتمادات بالجملة للأحزاب السياسية هي مرحلة 2011. ربما السؤال الأخير السي محسن بالعباس، اليوم السلطة تعيش مأزق سياسي نظرا لعدة عوامل. في رأيكم يعني ما هو البديل السياسي الحقيقي للجزائر؟ لا سؤال لا يطرح بهذه الطريقة. اليوم المشكل ليس في بديل سياسي، المشكل في طريقة خلق ظروف العمل السياسي، لأن ظروف العمل السياسي في الجزائر غير موجودة، ظروف المنافسة السياسية غير موجودة، وبالتالي أنا أظن بأنه يجب أن يكون هناك نقاش بدون إقصاء مع كل القوى السياسية باختلاف مشاهدها، والتفكير سويا حول الآليات التي يجب أن نضعها لكي نخرج الجزائر من الأزمة بطريقة دائمة، ولا نعيش نفس الأزمات بدورين. أي كلما اقتربت الانتخابات الرئاسية كلما عشنا نفس الأسئلة، عشنا نفس التأزم، نفس الغموض. شكرا. Accepter les règles du jeu que va t'imposer le pouvoir aguerri. Donc aujourd'hui pour moi, Karim Tabou qui est connu par son discours tranchant, par son charisme, certainement il va déranger, c'est sûr. Mais nous sommes une république bananière. Voilà Igda Ali Ben Flis, l'ancien chef du gouvernement que le pouvoir haït de toutes ses forces. Ils l'ont fait, comment on appelle, traîner jusqu'à l'agrément. Finalement, il l'a eu. Donc, je préconise à Karim Tabou de continuer à se battre, à dénoncer jusqu'à ce qu'il obtienne le fameux agrément et faire une formation politique qui va peut-être être une alternative, pourquoi pas, mais qui n'est étant dans un mouvement citoyen, qui n'est, mais si je ne crois pas aux partis politiques. Il y a un fossé entre les partis politiques et le peuple. Peut-être les échecs précédents des partis politiques font que les citoyens ne croient plus en les partis politiques. Néanmoins, il y a des exceptions, bien sûr. Ça ne veut pas dire que les partis politiques, les associations, les mouvements. Bien au contraire, c'est des instruments de lutte, bien sûr, qu'il faut encourager. Donc, c'est vrai que le fait de ne pas donner l'agrément à l'UDS demeure un grand point d'interrogation. Pour moi, c'est une censure morale. Il veut le pousser à abandonner. Il faudra de deux choses l'une. Soit il continue parce qu'il connaît la nature du pouvoir, soit il abdique. Et s'il abdique, il a d'autres formes de lutte. Parce que si j'étais à la place des partis politiques, on doit faire comme 54. On doit tous fondre dans une force qui va gérer l'urgence. C'est juste l'urgence. C'est de barrer la route à cette mafia qui veut s'approprier l'Algérie. Mustafa Mahzouzi, على حسابك ذا شو تفرث quelle est la solution fiable pour la crise actuelle en Algérie? D'abord, il faut que le peuple ait conscience de la gravité de la situation. Nous sommes dans une impasse historique.
Kini Thagui, pour moi, elle dépasse les 91. Elle se fait un danger islamiste pour nous faire terroriser. À l'époque, le peuple, c'est vrai qu'il a tardé à réagir, mais il a réagi. Il s'est comporté en patriote, pas en tant que citoyen. Donc aujourd'hui, plus que jamais, on doit se comporter en tant que patriote. On doit sauver la patrie mère qui est l'Algérie. L'Algérie, c'est squattée par une bande de mafia. Une bande mafieuse qui ne dit pas son nom. Donc موقل كان ثربعثنا مع مرغول عمار بن يونس ويحيى certains partis مقارن الموالاه موقل شو خدمن توت اون دبيو استحنا راه زضمن روح لنا تخدم لي برولونغاسيون دو موندا ديال لي ريبوبليك بنانيه وتستوى لي دار دونك devant le silence je dirais passif et complice de l'ANP. Une ANP qui est bien sûr à sa tête Gaïd Salah, qui réagit à des propos ou à un avis d'un ancien général-major qui est en retraite, donc qui n'est pas soumis à l'obligation de réserve, parce qu'il est devenu un simple citoyen. Tout un communiqué pour lui répondre, mais on n'a pas vu l'armée réagir devant la violation flagrante de la Constitution en appelant à une prolongation de mandat. ما سمعت زيد الميرتيك يعطيك صح. يعني في الحقيقة دولة القانون دولة الحريات مش بالضرورة من دورها أن تمنع أو تحرم أي مجموعة تحب تتكون في إطار سياسي وتحب تعبر عن أفكارها وتصوراتها السياسية. هذا هو حقيقة دولة القانون ودولة الحريات. بالنسبة لكريم طابو اللي هو سياسي معروف وكان يعني في مساره السياسي معروف جدا، من حقه أن ينشئ حزب، هذا الحق يمنحه له الدستور الجزائري، وليس من حق أي سلطة مهما كانت قوتها أن تعلو على القانون وترفض بغير مبرر أن تمنح لكريم طابو ولا لغيره فرصة إنشاء حزب سياسي. يعني نحن لما نطالب بمنح هذا الحق لكريم طابو فإننا نطالب أيضا بمنحه لغيره ممن يتميزون ويستجيبون لمتطلبات القانونية لهذا العمل. فإذا كان هناك اكتفاء واكتمال لشروط حصول هذا الحزب على الاعتماد فيظل الأمر تجاوز للقانون وتجاوز للحريات إذا لم يمنح هذا الاعتماد. هذا مفهومي للعملية بغض النظر على كون هذا الحزب لفلان أو لعلان. خلف سعيدي السلام عليكم مزول. فيما يخص الأحزاب السياسية الغير معتمدة في الجزائر، كاين مجموعة كبيرة من الأحزاب السياسية ما زالت تناضح من أجل الحصول على الاعتماد، من بينها حزب الاتحاد الاجتماعي الديمقراطي الاجتماعي l'UDS للسيد كريم طابو. لحد الآن لحد الساعة لم يتحصل الحزب على الاعتماد. في رأيكم ما هي العوامل التي جعلت السلطة لا تمنح الاعتماد لهذا الحزب؟ شكرا على هذا السؤال الوجيه والقيم في نفس الوقت. أعتقد أن الأسباب التي دفعت النظام الجزائري إلى مثل هذه السلوكات وهذه التصرفات تجاه رغبة الكثير والعديد من الجزائريين والجزائريات لخلق وإنشاء أحزاب سياسية. من بين هذه الأسباب قلت إنها عديدة. السبب الأول هو طبيعة هذا النظام. طبيعة هذا النظام لا ننسى أننا منذ 11 جانفي 92 إلى يومنا هذا 27 سنة. 27 سنة هي عمر الخطأ الفادح الذي ارتكبه النظام الجزائري لما قرر أو الجنرالات قرروا التعدي على الإرادة الشعبية وأوقفوا المسار الديمقراطي. ومنذ ذلك الحين
والجزائر سائرة في واحد نظام الممنوعات، كل شيء ممنوع، منعوا كل شيء، منعوا الحريات، منعوا الحقوق ومنعوا الأحزاب السياسية الجديدة الراغبة في الوجود وفي النضال السياسي الحقيقي، منعوها. لماذا؟ لأنهم اختاروا الطريق التعسفي، اختاروا طريق الاستئصالي للأزمة، والأزمة كانت سياسية، ولكن للأسف الشديد الحل الذي ذهبوا إليه هو حل استئصالي يمنع كل شيء. فرفض إنشاء هذه الأحزاب أعتبره شخصيا منع وظلم وحجرة لأول حق دستوري قانوني، لأن أي جزائرية هذا حق طبيعي من حقه ومن حقها يعني يخلق حزب. إذن هذا أولا، إذن هذه حجرة، هذا تعسف وأساند كل هؤلاء الذين يعني حقرهم النظام ورفض تسليم الاعتماد لأحزابهم، أساندهم بكل قوة، وعلى رأسهم حزب شاب، حزب جديد، حزب يحمل أفكار شعبية، يحمل أفكار صحيحة أتفق معها كثيرا، ويحمل طرحا سياسيا للأزمة الجزائرية. وهذا نحن في حاجة كبيرة وماسة إلى هذا الطرح السياسي، وهو حزب السيد كريم طابو، الذي قلت أسانده بكل قوة، كما أساند كل جزائري، أي جزائرية تريد أن يعني تخلق وتكون حزب سياسي. ونحن في حاجة ماسة إلى أحزاب جديدة، إلى أحزاب سياسية جديدة، أحزاب سياسية جديدة تقودها الشبيبة الجزائرية باش نخرجوا من هذه المهازل المتكررة، وأعتقد كذلك أن هذا المنع وهذا اللا قبول وهذا الرفض لحزب السيد كريم طابو كذلك، رغم أنه استوفى جميع الشروط وقدم الملف نتاعو وأعطوا له وصل الإيداع، فالسؤال المطروح هنا منذ أكثر سنوات عديدة مرت على وصل الإيداع ملف يعني إنشاء الحزب نتاعو، و يعني المسؤولين الجزائريين يتهربون، لا الوزير الأول تدخل ولا وزير الداخلية تدخل. والغريب في الأمر أنهم لم يرفضوا، ما كانش رفض للحزب، ولكن ما كانش هنالك قبول كذلك، و يعني باش هذا الرجل يذهب إلى المؤتمر نتاعو. فهذا أمر غريب يدل على ماذا؟ يدل على أننا في دولة لا قانون، ما كانش حتى قانون في هذه الجزائر. إذن فالجزائر اليوم ما عندهاش قوانين، لا تسيرها قوانين، لا وزير الداخلية يؤدي دوره ووظيفته كما ينبغي. إذن فنحن في دولة اللا قانون. وما أشير إليه كذلك هو غياب التضامن السياسي من الأحزاب الأخرى المعارضة التي تدعي أنها تدافع
عن حقوق الإنسان، تدافع عن الحريات الجماعية والحريات الفردية. فأين هذا التضامن السياسي لدى الطبقة السياسية المعارضة؟ شكرا جزيلا سي خليل سعيد، ميرسي. بس على جودي الزول نزرا كافر ماس كريم طابو مقانا كافر لو دي اس شحال كيكسر الزماميس راه ولي في الداخلي وكاد ياوي التسريح ماشي غير ثورة ودي بارا كانت تسريح على حسابي يمكن تولي تمثلت نو كافر كريم طابو. كريم يروح دابور في لا فيرميتور بوليتيك اللي تموت لنا الشغار على خاطر بغينا تجد سواء حتى كنت لا ارزاني خبرني لان et ils empêchent l'émergence de nouvelles forces. الشغار نولا بلي وسام مثلا يحمروش سيد حمد الغزالي دكتور طارق الابراهيمي اللي ماشي واقي كان نزرب بلي يخبرن سي اون دياري دو بارتي بوليتيك كي نو ريبريزونت ريان دي تو على دينا ضايا ولا من وتصدر غير يسمعونا خاطر هي اللي خبرن في لاكريموني كان دوكا طب اللي يجي تساوي يساعد وساعدوا كاين ريبريزونتاتيفيتي aucun prolongement social non politique de la société non. Donc Karim d'abord c'est un militant يسعى أزرف لو كنت موثي تقدر من الماليس يوكلني غادي يخدم في السيرفيس خاطر لا كونستيتيسيون تضمن كل يوم يوكلني نزرا دي تموثنا ils ont tout verrouillé اما تيدو كليمونتي السالين اما ليدي لي فيدراسيون لي كونفيدراسيون على خاطر هذا هو يوجد باش عندها لا سوسيتي سورغانيزي ليمانيس اي كريم طابو ديون المزيان يديو فرن ديال العوامه ديال اندورا تزوار يفرر على خاطر الا مارو يغناو البنات والشباب تيرني ملايين مي ديوان دي قران ديال كل نسي حسين يفقد داخل الفاس يسعى الظروف يوكلني هذه النظام المعني ساكن نولا بلي يخلق جناس يخدم يسيورغانيزي يسعى اون ريبريزونطاسيون ناسيونال لا معنى باش كاين غتصلص كان لاكاري ما وكل يقدرش جنتنا كي كاع القنتن يوكلني ما الا حوايج جنتن ستادير ما الا تنبول هذا قال اقلق خدمين فيرتور اقلق نساء الخير نساء ذا هو سيتون ديكتاتور اللي حكم مع السكريين وفغينا راه ادي لا نزرب ليا يخبرني لا بوساكيني ويعاف ويشرف وينجار ويقوش ويبدل فيك ليا دونك مرد اذجن لا كومبيتيسيون اذجن ذا غرف ذا جدود اي ديسيدين انوا غير يديرن انوا راه يوضن الحكم نغنوري الجيران في غيوانين لا بيوي لا ديبيتاسيون لا لاسومبلي ناسيونال دونك وكيني ذو ذم مصباط اليوم وذابون من الجزائر كي امبيش توت اكسبرسيون باسيفيك فغان كي غاشي قلنا درك كيما تروزن فغان بوسن غير لا فيولونس خاطر كيني يكتشفوا ذابون ايمانيس كنا دير ثغري وكنا سنين الى قد حبس انتقلنا سينا غينيا ماشي يكون ويسقط عني مثلا امزلوي الى فونس يلحون تنرني غير بزاف ماشي غير الفير كريم طابو انشتي بون يغزي فيض ولا بد تبدل ولا بد يفون با لومبيشي دو فير لا بوليتيك على خاطر وين يمثلون في هذه خدمه السيرفيت وين يبغى هذه يقدش القديشه زديان القداش باسيفيك ولا بد الى قد يخلق ان بارتي دونك moi de tout cœur je le soutiens dans sa démarche en tant que journaliste en tant que président d'une ONG toute ma compassion ma solidarité mon soutien et Karim surtout يقدموا قاديلان يدس تلمير ثم سعيد جود تلمير امر غير مقبول ومضاد للدستور ويضرب في العمق الحريات الاساسيه السياسيه اللي في البلاد. السبب الرئيسي كريم طابو يعني يؤكد انه قام بايداع وصل يعني تحصل على وصل من قبل وزاره الداخليه بصح لحد الان لم يتحصل الاعتماد. البعض يقول انه يعني سبب سياسي محض. طبعا باين باللي سبب سياسي وباين باللي بالك حزب سياسي اللي مداير عليه فيتو موش فقط المواقف تاعو السياسيه لان لو كان جات مواقف سياسيه عندها طابع قضائي كانوا يروحوا للعداله به
ولكن ما دام يحبسوا فيه سياسيا معناها ماهيش فقط السلطه، يمكن حتى احزاب ما يساعدهاش وجوده في الحياه السياسيه، وهذه مشكله كبيره جدا ان السلطه ماهوش تحمي نفسها من الاحزاب الناشئه، وانما ولات تحمي الاحزاب الموالين لها من ان يكتسحوها المخلصين الاخرين. برايكم هل كريم طابو يدفع ثمن المواقف ديالو؟ واضحه باينه باللي قضيه تاع مواقف ما عندهاش، هو ما لا سرق بنكه ولا استولى على حاول محاوله انقلاب ولا دار اي شيء يمس بالقانون، هو في الحقيقه يقلق في السلطه بتصريحاته، ولهذا داروا له القضيه هذه. شكرا جزيلا. شكرا.